Obzirom na sve ovo što smo čuli i na prijateljstvo koje nesumnjivo postoji između Japana i Srbije i koje siguran sam da u budućnosti će biti još veće, Pošta Srbije je privilegovana na inicijativu, na čemu sam zahvalan i Ministarstvu spoljnih poslova i ambasadi Japana, da danas predstavi ovo posebno izdanje poštanskih maraka, koje će se naći i u slobodnoj prodaji i verujem da u filatelističkim zbirkama oni koji se bave filatelijom svakako naći svoje mesto. To je samo jedan mali segment koji želimo kao državna kompanija, kao Pošta Srbije da doprinesemo upravo ovom trenutku obeležavanju 140 godina naših diplomatskih odnosa i da to ostane zapisano u istoriji, da prijateljstvo između Srbije i Japana je bilo, da postoji i da će sigurno biti. Još jednom, kao bivši član vlade i kao svedok svega onoga što je Japan činio za Srbiju, da se ovde i ja zahvalim Japanu na svemu što čini i verujem da će naše prijateljstvo biti još jače i još bolje i još čvršće u budućnosti.